Karbiang long along nong nam ka chithang klong Fine Arts klembangphu Satyendra Terang alang li penang ajak ding klui arni pen ke swabirta long se kedam dang pai pai ni phai kret roxier ni ani kang sampor phai ke thoma por Assam Jatyabadi Yuva Chhatra Parisad AJYCP Central Executive Committee along klembangphu Jitu Phukan Kesodet Satyendra Terang aphan kelang Karbiang long along ke chengsi architect craft artist bangphu pulote Satyendra Terang henlo Alang li Fine Arts mirjeng along setami klembangphu lo alang li non ke dobom lake diphu loru langso bhomkuru ahithia dung ward number 4 along si hemrit choboche bomlo alang li Santiniketan Biswa Bharat West Bengal along 1997 aninkan Fine Arts angdeng chepondun si Karbianglong chewang pen Karbianglong Fine Artists Association amahang batheksi kecheng siamai phu chepaman ponlo aprang si Karbianglong live kilang naman kardo pajirlo non illegal dak difu lorangso ward number 5 along sido dak Sunday market wadung lang ladak pini nilitum jasmen ang kahumri ke lahenlo je Karbianglong along inut nong nam kachithang klong kitip ketheng mate art son culture son kitip murti penchenglok alang li gate hahui lo son kapinchong penang an difu rong supil pen West Karbianglong la pen bukajan tame senson sing tia murti lahui ka selam alang li nong nam chethan pik Nasialang li men la ke Satyendra Terang nasialang Satyendra Terang non ahem nilitum nang hungi lo nilitum ke wang ke lahan lo je alang li sodet wa beta long si nilitum wang lo la pen ladak nilitum along nang gidun la ke AJYCP mate Assam Jatyabadi Yuva Chhatra Parisad CEC Central Executive klembangphu Jitu Phukan nilitum wang lo Alang li kedam tang surhini ra kresir cap aningkan corona akiso avurahut pressure stroke akiso cholong lokpen RVRI lapen akeng abang paralysis nang chamanderlo bangso puthak AJYCP hin pen terang asang ho bohalongan humri damsi chingki chethandam কিন্তু আমি এতিয়া এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো যে অটোনমাস কাউন্সিলৰ মাননীয় মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাংদেৱক তেখেতে মুখে দিয়ে কৈছিলে যে তেখেতে 3 বছৰ আগতে এখন আবেদন কৰিছিল পিটিশন দিছিলে যে তেখেতৰ এটা মনৰ পৰিকল্পনা লৈ পেলাই তেখেতে কাৰ্বিআংলং সাহিত্য সাহিত্য পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং আবেদন কৰিছিলে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মাননীয় মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙে গুৰুত্ব দিবলৈ আমি আজি তেখেতৰ এই বাসগৃহৰ পৰা আবেদন জনাইছো অনুৰোধ কৰিছো কাৰণ তেখেতৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাটো বৰ সুচল নহয় কাৰণ এতিয়া এজন তেখেত হাই প্ৰেছাৰ তথা প্ৰেছাৰ ষ্টক হৈ গৈছে বুলি কৈছে মাইল ষ্টক এটা হৈ গৈছে তেখেতৰ বক্তব্যখিনি মুখত ফুটি নুঠে এই ক্ষেত্ৰত ৰাজনৈতিকভাৱে যিসকল নেতা আছে বা অৰাজনৈতিক নেতা আছে দল সংগঠন আছে সকলোৱে আগবাঢ়ি আহিব লাগিব যুৱছত্ৰ পৰিষদে কৈছোৱে মই যে আপোনালোকৰ আগত যুৱছত্ৰ পৰিষদে প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে আমি আমাৰ সাধ্য অনুযায়ী আমি কাৰ্বিআংলং জিলাখনত আমি জপিয়াই পৰো একমাত্ৰ খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থত কিন্তু Nili Kesodera jok hem ka chelang ja phan penangan ka toradolo bonta kedam tanga porahut nili ka choklem tanga sayalong kelong nang ji doan asab asup che hangsi hem chelang ibom loposi pherang kya thengno than pon period kidut ama hedita 2019 akhirnya ini deh itu upia kiso igla pressure stroke lo nase mild pressure stroke lo kupuna thula so disige hola so ke de hola so mild pressure kelong left side de left side ne grip ne aveda ini oxida kroketi 2019 pen pini 2023 ano nangli keso em lox gidolo kopuson sidang li kasuli bom nonte kena apang sini kama coklem bahai kana sabo kelong nai na sepang rumom si kahang mom si ai suli bom lo Seta pinialang liko payalong akisung abangsi kachetong lok asonsi nang manderlo. Naselang lita inut ket hek sera bang potsi KEEC penta akirap kelong vek nang jia bang phulo. Naselang liphan KEEC pen kera pajir pon pupusi alang li methang setami aning chethi pon. Bokajan penanan terang Karbianglong live.